Remakeup da achawi khamataya pauping. Manipur we create interstate drug terminus Chanmi haira. Asian Bodybuilding and Sports Championship trial li Tangkhul now khanil wazangida lately. Shimrei Shanghai na Maidon P Park li awonai na thingrong ding sang haira. Lekhia ngathor azada Tangkhul Express we pau Chanmi Keishing in a pamitale pau bing may sai na nganangrumsa. Manipur we interstate drug terminus Karesh Sekmaili Chanmi haira. Union Minister of Development of North Eastern Region G Kishan Reddy na interstate drug terminus Chile National Sports University Complex Kumanampak we aina aya tharkat kamia. Thargat Kaka Rani Jile, Manipur Chief Minister N. Piran Singh, Aina Works and Youth Affairs and Sports Minister Gay Govindas Singh Lazanga. Rani Jile Northeast Regional Sports Week Mayonda Khale Jile, Ponta Kwikakana. Kurkul Awang Sekmai Road Le Semkahai Interstate Drug Terminus National Highway 2 Wiaina, kilometers Kani Tangkai Shukawik Naili Layer. Terminus Chewi Campus Abam 18.34 acres Kadale. Northeast Regional Sports Week Jile Aya Hosti Manipur Aina Tripura Kanjute Ngrioda Chi Jeff Minister Aina Union Minister Reddy Lavayanga. Ngriyo Ngahan Ranyeji Mapung Palak Aina Zataleda Northeast Council Aina Makok Mebing Li Minister Reddy na Sokngai Pongchoka. Ngahan Li Zangda Khalei Bingli Kasat Sangda, Avu Avabing na Naungraling Rio Kapai by Rio Nasaklu Jihi Union Minister Jina Gazum Sanga. Hungpangada Kamade Asian Bodybuilding and Sports Championship with Trial Lizang Kawai, Manipur Wiaina Tangkhul now Kanili Kapangkui Haira. Trial Jili Wazang Kawai, Manipur we bodybuilding dim Semda Chiwivang, Aya All Manipur Bodybuilders Association AMPPA na trial selection Salaga Michiko Liga Bangakuina. Kosongkulen now solim la charjo aina leishi kuwi solan charjo anila zangda kalena. Ani kani ladies, women, model physic category wivang trial li wazangi kachina. Solan charjo aina solim la charjo hi Royal Gymnasium ukroli train sada kalena. Aya AMBPA na kabanga kuichi World Bodybuilding and Physics Sports Championship with trial lila wazangkawai wivang na. Longkhan Pungjam li Khale Shimrei Shanghai na Maidon P Park li Young Ray Ram Beautification Society na Thanda awonai na thingrong anaw ling sanghaira. Ranye chili IGP IK muiwa na TNL former President Ardex A Shimrei ani na khayawo sada wazanga. Shimrei Shanghai na Maidon P Park mathada kahai hi 2015 kum wi aina Young Ray Ram Beautification Society YPS na yangsang mida khaleina. IK muiwa na khamatui li kahang Pungjam Tangkhul li cham makeup kachi Ku akana kala chili thodrin chan taraka lay kachi hangda 1 year thing year atei kamathei thingrong la ding sangda bark chi yarina rakhangai ogthwili apam ngada dei da wi tourist na rangai gi kachi apam ngasang saklu da kasat sanga kharar ngahongli awon hekzat lala arong makhui thui haila nauda maya sang khawai taimi lu kachi hi hangsanga ithumuya bam le shimana nai leida khlei haufu hi pungjam li machine mathada leida lei kachi hi hangda haufu hi maya sang sakhwai maram tlila IK muiwana ka satsanga itumna phaning ungbai achagum tatra ha gachang pungjam na haufu mang kai khuira kachi tuitak ta ka haile Ardex A Shimre na kahang tourist rangai khwai ka sai nang soda ramnau bing zangda yari na khokha sada apam ji mathada hai khwai ang sang ming roklu kachi hi hang Architect Maninga ka kathem now bingling santa abam chiwi layout mathada sem khawai ho sanglu kachi hangsanga Young Ray Ram Beautification Society da thanda Shimrei Shanghai na Maidon P Park li awon thingrong lingasang chili year now chishat wazanga Ukrol MLA Rammuiwa na aya tungrei humbung Eastern Circular Road wi angret wayang haira
MLA muiwaling soda BWT EE ningam gasar anina wakhyangli shongfuchi zakshilak aina leisaya da hang shongfuchi shorkar wi program zemi sho shakha wi lungli otsin shakha khuikagi kchwi azingli zangra da hang haira Ajugum Shiri Lili Panit Mayongi da Kale wi poster na da maide wi chakoi kasa amu kahaka zanglaka yaudale ka poster ji shokpapa gachina Tourism Department na shem gasok maning manada Tourism Director na tharmi haira Shiri Lili Panit wi poster na da zata Kale chile Shiri Lili amuwa mathada mazang state level panit ilala Tangkhul wi nidre sahauda poster jile Tangkhul wi element akala mazangla maide wi panit thada shoka haili tarakhana mamiya khangai phongshok hairasai kha Tourism Department na tharmi kahai athishurda panit ji wi poster masem shokrang makhamashung poster ngayawda khaleji yarina machu hong rok lui lu kachi hi department china bodale Shiri Lili Festival wi mingai na department wi loco sing papalaka poster shokpapada khaleji wi tungli action quick by khuira kachila Tourism Department china tharkami mikshokli hangsanga Lig khui kari tharada kathumka da Manipur li tikhui haira Manipur Police Department na Semkahai Anti-Vehicle Theft Cell na Odngaru Thauphokta Lig khui kari pingji Senabati aina Bishnupur districts li tukakhuina Hangda khalei hi kachang akha shukhawi alungli tukakhuina Police wi pauna kahang kari khali lig zang psychorally tukhui khawai marlak aina rukhri talei kala lig khui kari kateila phashok khawai hotna da leida hang Chainimsli Semgahai Pet Tharaga da Hai Khami ICU ward aina Delhi ICU hub aya CM Piren na tharkat kami haira CM na maram hi Twitter li kapida ringapha phongshokka CM na kapit li kahang word chile matha makeup kacha akap akai haimi da facility china Chainimsli ngahada khlebing mang maningna Manipur wi richumnau phingwi wang kapha ngasara kachi hi hang Tripura Mibok Wigachon Risha Hoda Geographical Indication GI Tech Sampang Khawai Ngarantale Chiwiwang Tripura Shorkarna centrally proposal Mihaira Tripura li pangaina rakakhui Risha hi scarf nauthada athumi ngashantli khamadaya machut akhana galachi ogathwili thengasak ngaida GI Tech hi Sampang Khawai kasana chiya Tripura Rural Livelihood Mission wi Chief Executive Officer Dr. Vishal Kumar na kahang Risha GI Tech Sampang Khawai Lyric Misangran Saikor Makhu Kchang Kupsang Haira Sara Chia Global Lenganongli Khuiwaki ji Sahoda audio wi quality mathasang bai mathasang sak the value addition wi wang la otsara da hang Ayar ngalei khangashik mathamai khawai Prime Minister Narendra Modi na European ngalei gathumli yauza da khlei Berlin li wazang haira German businesses na India wi youth pingli invest salu kachi hi Modi na kasat sang haira Modi na German Chancellor Olaf Scholz ling soda business round table la wazang haira Indian aina German business kathana pingli khangasan sampang haira India aina Germany wi alungli leikolon mathamai khawai ngazek haira da Modi na duit saya ngalei khani wi akhok ping Chile climate cooperation supply chains research aina development higatha wi tu pongla ngazek haira Indian business mingning bing Chile CII chairman president designate Bajaj Finserv with managing director Sanjeev Bajaj na thanwaya Latluishita ajawi khamadaya paubing Manipur wi khare interstate drug terminus shomi haira Asian bodybuilding and sports championship trial li Tangkhul now khani wazangida lately Shimrei Shangai na Maidon P Park li awonai na thingrong lingsang haira Ajawi pau hi na ngachang haira ngana da khlena thum psycho rally khamahaya zimi show ngasa serano